Sari hutia habar kitam ke bang atowar ka hino parpi ka jok rara tum thedunga kisung ka chetong nang. Di Purong Supialong behaki claim Japan Town Committee Doko Kapita Bajar Committee upon Karju Kenang Sotma Pusi KACC Chairman Agustin Kramsapen Karju. Kesodet Fine Arts Claim Bangpu Satyendra Terang upon AJYCP TDP Claim Bangpu Jitu Pukon Kelangdam. Garbi Anglong, get ready for the biggest fashion week, second edition of the runway show organized by One Unit. The runway show is a platform to support aspiring fashion designers and fashion enthusiasts. Audition happening on 26 and 27 of August 2023 at Deepu and Dongkamukam. Mark the date and don't miss out. For more details, contact 9577216416. or 8638761346. Kardom Karbing Live Birta Kalana Tona Pansatame, Pinilihin Penakavan Birta Ang Ton Pen, Arjuita. Lakhan Karapon in the MSC constituency Kipardo. Inglong ahawar mate sarihuti kedam kebang atwar non malom parla porahud RV ke jangajo towar anta inghan langbung mensi pleng setlo laswa jo inglong hawaranat kedam agari ke to anta inghan ajo siching thangla an pinlo bonta kedam kebang aphan akaprega towar ka vedera jok lapuan na kehena towar pusetame sai jok jc raratum cheleng nang koklo Karbenglong district hanlo Asama state along ben ke thenna district lo bonta sarkar ben ke lang ke pangkre ke to ko jo inglong ara tum ke pinirni anta kaching thora sai ke longdun buke ave derason sido Karbenglong district kaduk ave constituency long in kora drop angbong thoi pen mute inglong habara long ke doarat henlo ke ong nai lapen ke inglong habar ke doarat aphai ke ong nai bulote nilip constituency long ta elong lo phu arni pen kaboche pen ke do ke thaga habar Sarihuti borlang so lapen bor pungan thoi pen ha inglong habar ke do kaboche ara radum ke pinirni anta inghan lang bunga to warse chehela dunang bomlang keso kyuni ka chepon hithi kulat ke dam ke bang chojor cholang ke dam ke bang aphan sung pikang bong sidolang ke dam ta porahut non ki khibom KACCM Dr Tuliram Ronghang lapen MEC tum chelang petsi ha dak ke do ara ratum ke duk kisung ka chetong nanga puthak setami Adim aklong along setami palidam si lang charidam pamilo. Nasionan pram jin pen ason kaching thora simbon ki pi ke pajir kapali pon thu bomji aphan saideng pon bom birta si long pon bomlo. Athe ke damtang chuki hola pen ha athak tara ajian kilometer phokebra si an atowar ki pun sai ke damtang ja khong po chekloni phain koira sir ke ben chengsi pai pai chekloni phai kre isi an katto kabe patang ponlo. Kedamtang surihini ra engko rai siening kan arko echeklo poisa ingtiarong pen ha tarapung ka cheleng atowar ka selam ponjia men pen MP Horen Singh Biari deng pen panjan poisa ingtiarong along long e sompon lo bonta along e som tanan bet asamsi theklong sedam nona phong ke a hoga hak alam lapen asai pacheton pami pupusi nilip araratum ning thepon rentilo Tasi prab jin pen Chokiola pen Sarihuti atowar Mesen pen KACCM Dr Tuliram Ronghang lapen Assam Legislative Deputy Speaker Dr Numo Mumin lapen local MEC mate nilip MEC Pavitra Rongpia tumaphan Mesen atowar nang selam pipon vek thapusi hawarara ratum chuning ripon Koilamati pen Samson Ingti Karbenglong Live Todabada porphai sirke rachiti mapor malom Karbenglong Chamber of Commerce Chairman Agustin Kramsapen methanga sa hemalong pherangkia mai kangni pherangkia mai long non malom beha klem bang tumang bong kacharvo saya putaksi lamthe chapaklangdon bangso ho dipurong sopielong beha ke klem japhan dipu town committee lapen taxation asai kam dokko kapita bajar committee aphan karju akenang sotma puta karju padopanthu Lason si non malom di purong sopia hitielong beha klem bang atum lamthe kacharbo sai ason sinang dolo
La silang damlo pulote Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Asaikam la pen Dipu Town Committee tumpen beha bepar claim bang atuma phan kelang charidun ka videra joksi non apor la puson ka charvo sayalam the ke doma puta jongdam meme athe angtan ben ke bang atuma phan Karbi Anglong along jongsi beha bepar claim ji pulote lada KAC Taxation Asaikam pen kipipon trading license do vek nangji la pen methanga khela pen inglong aso atum jongsi beha hinanat side claim ji pulote NOC lo do vek nangji bonda nona banke KAC Taxation Asaikam la pen Dipu Town Committee atum inglong aso mate methanga khe tuma phan NOC lo kipi kijum heka joksi anutin na bang phu tum seta beha ke claim ji aphan aning hang setami claim long le der lo pusi ningje syndicate bugeni lipuram de athema mo pani lipuram lo west Karbi Anglong te itir la song sigini lo nilia bangke la bibar biha choklem to bhamang ni lipuram te kipudamia bangke ni taxation adong ha la pen council authority to ha athema kopia podoma NOC ke nang liong si bibar biha choklem di NOC ke nang pantan nang bibe ni la pen nang liong si kopini choklem di puta council pen man taxation pen nang pan la so lu ke nang bibe nang di la so lu nang li apply pon nang pan nang bibe anu ga apply pon anu ga apply pon yang si pidet bote hala bangke ke chok silo athema anuvet apan si picho anu ga apply pon bibe pita lagi syndicate ason si maning jalo la si la bangke taxation la pen council atumta lang dun ni nahi ko bang sini ligin pen kuning gitu belum apa NOC Jun tu itu bipar biha kacuklem di taxation pen mate council pen NOC bihar so NOC kipita mundin lang rai si kipi pusi nili tumolong lam nang lebong lapen nang levero la sona taksi west Karbi Anglong punonda east Karbi Anglong puno la son si mundin lang rai pen si taxation atum NOC da kipi pusi nili tumolong berdanang li la so te bulute ador so ibong lang la se hala so bangke nili council atum mate taxation asorpan kacunili ye bangke masih bipar biha kacuklem di mahalat tu mabangke la so lo bangke pidunik sike me ko bangse ni dipen cunili liatur town committee mate council apan ikhelam karidang tu nili tum chamber commerce pen kacinia teng ke juntu town committee ke do along ke bozar committee padun ima ini tum lasong si cini da athema da ke town committee do ko News report Karbi Anglong live Karbi Anglong along nong nam ka chathang klong fine arts claim bangphu Satyendra terang alang li penanga jak ding klui arni pen ke so birta long se kedam tang pai pai ni phai kret roxier ni ani kang sampor phai ke thoma por Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad AJYCP Central Executive Committee along claim bangphu jitu phukon ke so that Satyendra terang phan ke langdam Karbi Anglong along ke chengsi architect craft artist bangphu pulote Satyendra terang henlo alang li fine arts mirjeng along setami claim bangphu lo alang li non ke dobom lake diphu lorulang so bhomkuru ahithia dung ward number 4 along si hemrit choboche bomlo alang li Santiniketan Biswa Bharat West Bengal along 1997 aninkan Fine Arts angdeng chepondun si Karbi Anglong chewang pen Karbi Anglong Fine Artists Association amahang batheksi kecheng siamai phu chepaman ponlo aprang si Karbi Anglong live kilang naman kardom pajirlo noni ligito ka dak difu lorang so ward number 5 along sido dak Sunday market wadum lang ladak pini nilitum jasmen ang kahumri ke lahenlo je Karbi Anglong along inut nong nam kachathang klong kitip ketheng mate art son culture son kitip murti pencenglok alangli gate hahui lo son kapinchong penangan di purong supil pen West Karbi Anglong la pen bukajan tame senson sing tia murti lahui ka selam alangli nong nam chathan pik la alangli men la ke soiten do terang la ala soiten do terang non a hem nilitum nang hungi lo nilitum ke wang ke la lo je alangli sodet wa beta long si nilitum wang lo la pen ladak nilitum along nang gidun la ke AJYCP mate Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parisad CEC Central Executive claim bangphu jitu borua penpen sinitum wang lo alangli kedam tang surhini ra kresir cap aningkan corona ke so avurahut pressure stroke ke so cholong lokpen
RVRI lapen akeng abang paralysis nang chumander lo bangso puthak AJYCPI hin pen terang asang ho bohalongan humri damsi chingki chathandam কিন্তু আমি এতিয়া এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে অটোনমাস কাউন্সিলৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাংদেৱক তেখেতে মুখে দিয়ে কৈছিলে যে তেখেতে 3 বছৰ আগতে এখন আবেদন কৰিছিল পিটিশন দিছিলে যে তেখেতৰ এটা মনৰ পৰিকল্পনা লৈ পেলাই তেখেতে কাৰ্যবাহী সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আবেদন কৰিছিল কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে গুৰুত্ব দিবলৈ আমি আজি তেখেতৰ এই বাসগৃহৰ পৰা আবেদন জনাইছো অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ তেখেতৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো বৰ কুশল নহয় কাৰণ এতিয়া এজন তেখেত হাই প্ৰেছাৰ তথা প্ৰেছাৰ ষ্টক হৈ গৈছে বুলি কৈছে মাইল ষ্টক এটা হৈ গৈছে তেখেতৰ বক্তব্যখিনি মুখত ফুটি নুঠে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকল নেতা আছে বা অৰাজনৈতিক নেতা আছে দল সংগঠন আছে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যুৱছত্ৰ পৰিষদে কৈছোৱে মই যে আপোনালোকৰ আগত যুৱছত্ৰ পৰিষদে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ সাধ্য অনুযায়ী আমি কাৰ্বিআংলং জিলাখনত আমি জপিয়াই পৰো একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত কিন্তু nili kiso dera jok hem ka chelang ja phan penangan ka tora dolo bonta kidam tanga pora hut nili ka choklem tanga saya long kilong nang ji doan asab asup che hangsi hem chelang ibom lo posi pherang kya thengno than pon 2019 pressure stroke long mild pressure stroke long kupuna thula so bisige hola so ke de hola so mild pressure kelong left side de left side ne grip in area ne opposite locket de 2019 pen pini 2023 ano nangli kaso am locks gidolo kopuson si nangli kasuli bom no ta kela akang prang sini kama choklem bahai kana sabo kelong nai na se pangru mom se kahang mom se ai suli bom lo seta pinialang liko payalong akisung abangsi kachetong lok asonsi nang manderlo na selang li tainur ket hek sera bang phua potsi KEEC penta akerap kelong vek nang jia bang phulo la selang li phan KEEC pen kera pajir pon pupusi alang li methang setami aning chethi pon bokajan penanan terang KARBIANglong live piniadap por phaikri isia por khatkhati police station ke parwang kang lahorijan bus bari anglum along ke do jusna khatuna hemalong rakia beha kekle matum do pujoy joypen birta ke longa tengpen kiri ka khro asai deng ponsi gram phokebra nerkep tokbor nerkep ke pra isi a heroin ke ne ponlong basi birta longdon birta ke longdon atengke khatkhati PS OC SIP somdon sorgeri khatkhati PS staff lapen ASPS atum chelangsi bangso kiri ka khruga sai denglo bangso long raikom sai khiari deng ka chingnang pon bang hinia to mamen lake Muhammad Dilwar Hussein arta ningkan inkoira ke thom Nasiruddin Sopo lapen mus jusna khatun Nasiruddin Piso lapen bang hinita Sutargaon Hojai district asorpusi bangthek ponpen lamhoi pabon ponlo lapen kene ponlong cek rakia hormu ke do anta raikom sai khia tumpen chipari deng ponlo bokajan pen ananterang KARBIANglong live pinia bir tagelbansi kang toniklo